Nanang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po ko yaw. Ay, kinasaya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahit Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Bay, ano din nang nagkarumyaw? May salababoy ti partin yaw? Ay, kawa na tatang. Dakil mo igibaboy, may? Ano yun atalo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua ababoy ka. Ha? Ay Natasyaw, bunyag ti pasken. Sana kasar. Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day tano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung akabailan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Ah, Baboy kumaday dya, pa'y baboy mau. ha? Iso nga guli magkamansi ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan Katasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay ka makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ha? Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata da babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muawer iti apo ko me. Anyat serbi adakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream Katasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaujanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya may ti planong mo, inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka, ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong ka na kami adadakil mo, Ken planong mitibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo, dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait, ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nangiboy-boy, Juna? Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas ta ti bagbagamit ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta ka ti bagbagamon? Agulay magkamamait. Laglagi pa nagiti imbagakan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakil mo? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna.
Siyak ti mangimat siya kang kuwana. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbatikan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Dayay ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal din kaw. Ay, saanan? Gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbatikan. Di ka umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukata mamait. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win, nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bunga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Win nga, Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nanggagkumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalogaran! Agpapas kaya mangan, daw tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata! Ket bayat ti pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang nga ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, dingding da kakabsat. Ay, sige, mga kailaeng. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitad dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka ditaan. Ha?
Ipasidatayaw kadagiti tataw dagiti tarakeng kao. Anya, Eh, nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagijay ipasidamlaan. Subutempay met nga umuna tinagpuunam di ka imot tamaday. Sana pa nag-emote. Subutempay dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga dain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangted iti kasapulan ta. Anya, ay na. Sana pagrebangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay, pagrebangan na. Anya, kita sa atin. Apay, no sa nagapukadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nakagrebyo para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Un tatang. Ito iti kwartam. Balunam day ta mapanagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugaw, ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taik katiktibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na kading, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito eh. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnan iji pagababanga. Dapain mo't may sa bakante ang kwarto. Manot abang, manong. Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tapno makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na. Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamit din. Apakay, sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag nga minan ajak makitkita dito lugar tayo. Napanag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo nga minan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kayo manan, kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na, siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw! Board passer ti anakaw! Lakay, tangiwa mo mamang. Anya kamutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta.
Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibagam adagos ta, patgan may nga wandwa ba? Kwa. Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anobio. Nop na, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan! Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Ang tata, tadyang mo lang maasikaso ngayon, way. Tabisya mo iti trabaho. Apay, adam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo, ay. Pag blow out, jakab sa mau. Nya? Kuna man, o dagi jay baboy kang kaldinyo ti partin niya. Kurang dagi jay nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Nya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kaka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kag babain. Ay na, nana maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Na road balasang ka. Kaslamot agpadayan da Bakal tayo, kakatasyo. di pa naggraduaran ti inauding anak mi Ay na, Duwan, ti professional nga nakkaw. agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, nana. Wain, mga katoy paray, may katoy. Bayam, no kasta te pakaragsakan na. Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay, masapol nga ibagbagana. Kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, bay amdita. Mal, umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa iti sidaan. Ramanan ta amin a karneng anaidasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Jonah ngay. Apay nga awam man dito'y balayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na kan nauray itay, so napanain. Agawid mo lang ata. Wan into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ati papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kun nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi iti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di kay madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikallaysa. Anya. Apay ngay ang masikog kan. Kinapay ang nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan, tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abaybay anyon. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Tanda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasano ngay, agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Latada kami ti mga awer, iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa, ngam saan mat amabalin tatang. Anya, sana mabaling nga? Ay,
masikugak matmanan tatang. Ha? Ay, unay kamaten si Kati tao. Sini ko gamanan to anak kaon ka amom nga pa'y trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasal mo nga rodain ti anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko tatang. Un tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa ilaang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ha? No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo mo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso tako nam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta mo ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka no nga men kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay. Branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mo ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga raud kabagays. Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya di makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad mo. Ang ngamin itden na nasaya at dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon to maawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da ka no ospital. Apay kanungay. Naan-anaw.
Ay na, nagmotor na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kanujay mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaneng. Dilag naknakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak numatay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay ngamin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga hindi a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, ta dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na dung parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartek, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino na tay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Ungar nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik-kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet dayjay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ta umaya makilamay. Agpili sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay sos, kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Isa, mabalin manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanawd. Nagagat nga agriskyaw no adda aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu nga naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Diya makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat si ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam, nagiti matmatay dito lugar tayo.
Puro na sisingpag dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayaw. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawampay Mike. Kyle? Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpag. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, adda ni Auntie Dalen. At dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamutay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga adda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Adda kanser ko kat addan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayibkas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramid ko iti padak ka tao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasing putan para kanya. Ay, nanang. Di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno adda kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, wangarudang kal. Di na nalasatan ti saki na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnig day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Iso ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin anasing put. Agpakawala ka matayon ka anakan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Hanggang, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagamuam tanatayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to ka. Iso ano kayat mo, nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanay. Anya?
Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga uli tagmaw, ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakin ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Hay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nataw! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nataw! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan ak, tanasakit yulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimbang pet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y timaturog na lang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabian nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, di ka na yun akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni Uncle. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarad. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nataw, agring ka. Nataw! Abay ay Uncle. Pumbangon ka ditaan, tada papananta. Napertega. Jak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Lang. Sumaruno agtawang Uncle. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalain. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay. Naimbaglangan ta na parte ka. Iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon bakaruan dito pagbaludan, kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka, nagiti ka kaduag. Narigrigan gayam ti mabalaw, ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw, naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan.
Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Nakaamiri sa kaon. Kahit suray no tinungpal ko nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ako na isagmak gapo kang kuha na. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isojak kayatin tagbisyaw. Agsublia manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Manang Biyana! Isurat ngayon tayo ba sa itakat manipod kanipagayam tayo ang naglingad itinagan nga Arian. Dear Manang Biyanang, adday dibak na nga nakarelasyon ko. Makuna ka siya kunti kagasatan a babae iti lugar me. Da nakatumpo nga kitibak ng anubyo. Nga oray addan edad na. Magatang ko ami nakayat ko, ken makapanak iti kayat ko apapanan. Gapo iti dayta, 5 tuga, ket kunamlan asino akmeten nakabaknangan no agsasauak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nay, papanamanan Arian. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang, agkulkulot mang ngaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam Arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas kan panag-shopping mau. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyo. Tapno may inilaba kanayon kanya. Ha? Kakaisunabak ng dinubyo. Wine, ngam ado ti mangibagbaga kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutudaw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia tagwapo mo't. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak. Tabak nang ti pakiasawa akto. Apo sa bali manon ta kolor ti buok mo, Narian. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinno ka ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka nga min so di mo amo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat Arian. Ibagbalak lang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo amo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo amo dagiti uso ita. Nay, di ka kumamot ag sao iti kasta Arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamot la taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na. Kunamot lan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, tagawawayak, ngam amok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw Mariana. Sa nagaputa bak nang genobium. Kat lumastog kamutan. Maditi kasta gayam? Kunam matlan asino kang agsasaumot, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo mat. Di ta ka manlangan. Adda ka sa pulam, ibagam lang, taikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputalab na lab ka, Ariana. Amin na kidrawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Si kala ang ti lalaki dito ibiyag ko. Si kati pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika balasang ko. Mabit lang, nana
Oh, atoy nana. Agyaman nak. Oh, atoy tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari tesak man laeng Apay, nagamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Edi ka no mo social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamaamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali ana, basta nasingput di lalaki. Diya ka mo nasingput siguro Ay, binagbaga mo't jay gayom mo. Bagak asaan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Allah, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian nana. Kaslalim mastug kan timang sit manipod adan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan jay gayom mo, Elsa. Siya ko unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatin na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anya man ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay wala, kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay wan gayam. At tu'y ti kwartayo. Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Taasawa kung iti mabiit anak niyo. At di man awagan iti, sir. Maxi, kung ayaw ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanin titid ko akwarta kada kayo. Intun asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay baglapang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nag-social mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata social mga minan ti amo da, Elsa. Ha? Alan na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Wana riyan, mabitlaan. Ibatik di 20 sang aribo, yag mong tigat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dita sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga ti collection ko, idi kalman. Kat sikapay lamot ti buena manok kita. Ay na, nagko na nga minaya bariyaam dayta. Saanen? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot la dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat gatangag tagawid akon. Napudutan, jak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijabalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Gawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar kan ni Maxey.
Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kaming tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaang. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano? Oh, anyari yan? Mapanta ka din? Wala may lab. Ang agdududo pa ilaang mat. Sa nabalit at damo ilugan ta. Nanang, yawit ko pa ilang tanak yun Tapno, makapasyar mo di balay. Kinuun gayam. At iti kwarta nga inkarik ka kayo nanang. 20,000 pesos amin dayto. Ay, saan? Jakawatan day ta, Maxay. No, awatak day ta. Kaslamot tin gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramidam. Ay na, awatan nyo kit din nanang. Agin titi kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay, saan? Basta jakayat nga awatan. Hala, Maxi. Yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Oh, ato yung tigat gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at iti bayad ko, kukuha mo ti sukli. Ay, katala. Thank you, Arian. Uy, papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpigsa ti Tuto. Ipasyar na ka no ni Labs ko Balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta bakasyonak pa'y langit Balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Lugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan nito balay mi. Ngagbalin mo tan abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Ta, agpaysa ka na kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dinutan mo? Apayaya! Mangisaga na kay iti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsupla damat din. Ala, di mo'y kaskaso dahi dya, bakit? Umay kagitin, ta agpalas tapay nga umura sa tanto ag merienda. Napahanay man na nababahay ting sangkot mo. Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kung namatlan asinon amang sersermon itinobyo. Makaungutan ni Maxi. Asit gakman laidan. Asino nga minday dya bakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya bakit ko nakmet. Di mo lumpak ibiyangan dahi dya. Tingit di may papan ka ti panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Sa kay kayat kang arakupan may lab. kaano nga ron ngay nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamati trabaho dito'y balay. Di kag senyorita, agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta.
takabit na ka lang ti asawak. Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat. Kadwan mat. Siya ti original nga asawa ni Maxey. Iso di kag balin nga graraman ha. Ta siya ti kasar ni Maxey. Iso ano siya ti sika. Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen adda asawa ti nakirelasyon. Aniya? Apya di mo yung bagatagpaysukan niya, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakin ka. Diya kung pagan ano na alona. Si Kate Ayatek, nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pa lang, no talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kamat iti bagi na kanyak. Kas makita mo't. Agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din adi ti balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na no bilang lahat. Dakdakkel ti karbangam iti dayto a balay ta lalaki ka. Mana! Iso ti aking balay. Biyana! Sigo din na magnalo na. Ti surat ngayon tayo drama mananita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingag itinagan akong ching. Patakder nan da ito'y abalay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito'y arya. Talo awan ni Aluna. Awan pag naidan kin kwartata. Anya jay kunam. Ulitum man arian. Ni Maxi, ang dagayam asawa na nanang. Anya! Ay, kuna kun kay. Ay, da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga ruday. Nanang, Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian. San kumanatang ti ulaw? anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw amachismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Isu sinaamon, itatana sa papay. Nanang, total saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod lang. Di nakbasta masinaan arian. Andon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinaanak akaslaawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagayam asawam. Basta man jakon, sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Aluna ijabalay na. Isu adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karya. Oh, agto ti listahan. Na? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am ti total na. Nagdakkelan? Talaga takal. Bayadam data. Taday talaangan tinam na maag apang rugyak. Tas sininaan na kon ti asawa. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinota kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanyak. Kat iman nugot mat. Kat kaasi na nabayadak mitlaang apaman na nagtrabaho ak iti may sa grocerya kas may sa sales lady. Kaya't ko nalipatan tinapalabas nga may palagip matlat ta kanyak. Kat ita adamot tan bukod ko a pamilya, kat liman dagiti anak me iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Arian. Nalakit, paset, tinapalabas ako na da pagayam, Arian. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Arian. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita kat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan Alisa. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kanat natang. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko, kan pwesto ni nanang me. No kaano abimakat ni nanang me, isumad ti panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumuwara kaon paran, inakagtrabahon. Ewan ba kay? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw paran. Dayto'y short pan kan tube ko. Kita man. Ewan bakit? Bagbagay mo. Thank you, paran. Sige, papana ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam, Hindi matungpal. kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sangputakin tun malam. O sige, ariglado ba kay? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni Nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni Tatang, kat kunanamot anasa pa arim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na ano di pa'y lamang luka. Ay, huwag nga ron Sapay na pintas tayan ti pwesto ni nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madasukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni nanang. Ay, itay pa yan nanang. Ape anala daw kayo. Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun nana. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isu nagsuotak iti kasoy. Isu baybayan dak, wine. Jinay, anyat sidaan yaw inton rabi ay. Gumatangak to iti bangus, ta isigang kuman nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid, ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala kasarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan may. Anya? Win, iswa padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akasla na kaasay ijay balay. Oh, adto iti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din iti ruwarday jay. Isamangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kumantatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni nanang. Manmano nga agawid iti nasapal ay jay. Papanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pwesto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito yung balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw.
Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man itikas di nga aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusin pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngamkas lakay kayat namat. Bayam ano kas dyan ti pagragsakan na dyan eh. Apaan naknupakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na ah. Ay na, di nakmula denggan din ayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid dito dyan eh. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga ag day-data. Ang nanapay na ti awag mo kanya. Anya nga rod ti, kahit mo ayawag ko ken ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie. Kasjay. Wano, babes no iso. Sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko ken ka. Ipulong datakin nila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod laeng ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw nana. Awan mo't makangag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo Ang mga no ada CCTV dito Nariga to Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige garod. Sika ti makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ija pwestom, Nana Jima. Jak pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Anya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito Kit makita data. Narigatan nana. Hay! Agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel ngam ultimo ag kabuteng mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalolan na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagam. Inaram ka pa'y nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat ikayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga road-rolan. Sige. Mabitla nga. Taidipag ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakit? Pumimpintas ka mo. Ay. Kastaya, paran. Ay, kat agyaman Ubing ka ba? Bakit? Ay, agyaman manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga rod. Siya nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapo iti kinabisik ijatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawam. Nagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas.
Manang Jenny, at manin dyan lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diyan ka mo Tati amok idikot customer laeng ni Nanang dayta. Gam, pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala, Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At dauting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan nyo nga, Roland. Mapan kami kano ag beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan amabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang day jay nga outing, Ming. Ay, Baya, ayun ton maminsan. Duwatang ag-outing. Mapanta iti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. ay, agpaisaw. Kaano nga'y? Into na da kwartam, Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amain inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Hey! Inagkamot ang tinakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, glakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kan kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anay mo 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Agam, mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino dayjay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Wun ta installment ket nga road ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano aya tabak-apak pailaan. Ay saday. Anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, Manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita anak ta. Kaya bumatang iti tsinelas ko. Manang, mabigbit mo dahil siya lalaki. Dayjay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nanang. Wan manang. Ada gayam anak kanasawa na? Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na andito yung mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan, Nana Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya.
Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jema? Bay amday ta subad-subad. Roland, at ta ibagak. Anya dayta? Kayat ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Inja nga ron ay ayatunay. Sus. Inja kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagus mo Ta birukan nak ni nanang ko iti balay me. Anya? Sarungkaran ka lang iti aldaw no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagus mo. Ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sina ako di paran. Ure di mo sinaan mo takaasim mo di lakay. Ay, basta sina ako. Apay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. Awang mamok ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat ko ken ka, paran. Sa nabali, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam kanya di mabakay. Awang mo nagbasulak keng ka. Nakasingsing po ito. Magkeng ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, kan parigatan nak, itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngam di yulamaw. Di yulamaw, ti kinaulpet, ti amayaw, no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tajak ka maulanan. Isupag nga siyaw, tadidak pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat ko mo ti agbalin anawayahan. Kayat ko ti agbiyag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jakpat yun day ta. Manipudubing ta. Jak na puutan a kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang di ta pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang? Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, ilalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang ta. Di kagpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka, aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samat ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang. Ha? Lukas ta, agpada ta iti atap, Lisa. Diyak lang bagbagakan katawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan idipay laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpayson samat manang. Roland, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga makita dak dito.
paglumak ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaang di ta sirok ti kama, Rulan. Sige, sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmait. Kas makita yung mait, agmay-may saat dito'y naguskaw. Nakita mi nga ron asimarak dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Wen nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuma naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. At da relasyon nyo iti dayja lalakyan niya, nanang. Mala, aklunog man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kandirulan. Anya? Ala manang! Saan gumawa at ila ibagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimbang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod mo ti ibagbaga ti inayo nga dan relasyon me. Na! Apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan! Agpiso may. Aggayim talaang nana. Pudnaw nga kuy-kuyog ta. Ngam awan mo aramidan ta. Ultimo holdingan sa ditar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon dinaitid dinayo kanyak. Ngam bayadak nuisot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Hinayat ka pa mo nga raw di ti kastaunay. Sikalaang di mga yaat kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina, Anya? isuot apno di mo magkungkuna. Sige, bayadak, nagitid mo kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kuna na abaraw, gamada mo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti dahi jaya lalaki. Ala. Pagnakman yun dayta, anapasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, di babakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakit? Ang yaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ta amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimot laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel May. Naminsan laang nga nailawan ti namay kat dinan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mo nga rod ti panunot ni nanang yaw. Nabulsak ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan ti amayon. Gapulaang iti dayja alalakay. Nga uray kwarta laang ti habol dayja alalakay. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa. Dito'y darama tayo. Manang Biana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nos parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. No pakasaritan ngayon tayo drama, kat nagapo kanipagayam tayo amiling, saan napudpud no anagan.
Dear manang biyanang, agpada kami abaak ni kabagis ko a Dominga saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak ngam saan ngagpada ti ugali me. Tangamin, imbak-bakit ko ti kina-play girl ko. Idinto tani manang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrak ka, Henry, tag meriendata. Agyaman na, mimiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangput mo dito'y balay, Mileng. Ni manang Duminggamot, masapul pa lang ay baga mayamo, dayta. Apay, nag-break kayaw kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam dayta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagam mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at mumaamwam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Iagsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Well, awang problema. Nga oray naglaka amaumuma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Miling. Oh, nga ta. Well, Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan mo. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. manyo. Uray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga minamin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngam inton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan man na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na, Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mamasi. Dadapay kami may bayadak. Alon ko, Miling. Ay, mangilasin ka asiko din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya nakungarod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga. Basta sukat na. Apo damagang pailaang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aging joy ka pailaan. Makiasawa ka kitdain. Ibagam kinihinray tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, ay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Wag, my love. Ay, mabit lang. Umayan, my love. Ano, sampala to 5 gasol Sa awan man nabatin ito sweldo. Inikang pa kami na amang inang ko. Kaya katang na ito si Dainda. Anya kamutan. Ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Miling. Basi mo lang kami ti sweldo. Kas construction worker. Mawa na no kasta. Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo na itan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't konti matorog. Ano yan?
Hello, Manang Dominga. Anda manan? Ha, ay isumrek ka Henry. Anda ka din Miling? Ay wun, ada iti silid na Henry. Mabiit lang tayo ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawanak. Anya, katno imbagak nga adda ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mang ibagan na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imi-imo na. Anya, Alam naman ang kasarita mo. Ibaga madya ko na yayaten. Apay, agas na ni ibang baga, Manang Dominga. ay, kastamot nga mihintimbagan ni Miling kanya Henry. Di nakakano kayatan. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barokong ko, Manang. Kasi matutulog. Isakit ko lang at isakit tinaki mo ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang ko Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsin na yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kapsat. Playgirl to'y kapsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din, ingkagluton Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mo nga glut-luto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Wana, oray ungong taknukwa kabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, kain tatulungan nga agluto. Ay nasaanan. Kabailan na day ta. Shaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos taman itayan iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumati danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulat ang timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasun kabsat. Masyanak ngamin ken ka, kabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin kabsat. O nakatulungan na ka ni Miling. Masadot ka numat. Dayta pa'y mati ko na mat. Sadot dayta kabsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro ti ugali na. Sigurado. No adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha? Unak no nasing part ni Mileng. Ngamsal magayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makikita ka textmate na. O dak lang arudo na numyo na. Ngam adda pa'y la textmate na. Naupay akong ginkwana, Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimillaan. Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag video call tanto. Ay. Ag video call tano day tag digo sa kaya mo.
Bastos! Bagitan! At nay, kapapanamon ngayon siyang! Ay! Ay, pinanawan nakmatan! Pagmeriendam Dominga. Ha? Nay, Ah, apay nga ikanak iti kwarta insyong. pagmeriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimambak iti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, Adwa! Ha? Walang kantis kayo siyang! Kat si kamamanang, aga-agaw kay tinobyo! Ha? Ay Allah. Anya ka din day tanga ibagpagamading ka. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na!